Okay, nakapinjam na ka. Pag hindi meron na takarantay niya, nagbaw na yun eh. Hindi masaktan telepon eh. Teleponin boss mo yan. Tungod ko ini makatakan. Sigla na ka. Sigla na ka. Tawagin yung boss mo yan. Busy mabusin. Hello. Oh, Akyong. Biarin na ni Akyong ha. Kami ni nagsandal na dyan sa ini sinamin di na muna katahanan. Mamuminja makukay mo, pamilya Jarikso na. Kami ni, biya kami sin halaw muno bahay ni. Sampung sin kami minsan. Nabukon na sa ini hat asawa ko miyaho sinilok. Sampay na ilok ko ini miyaho na. Ay ko maglakam-lakam. Masalan simbaw ilok kapag bunuan siya maglilok ng biyahe. Mahapon na, mahapon. Kau sabihan, sumugpa ko, marisima po inilok mo. Sa inilok ko, hindi ko nakatahanan. Kung nasa inihatilok sinasawa kumiyaho, sa pinailok, kumiyaho na. Maman. Okay na ko. Sige,